ya queda bien emocional el llegada del mga cadáver del pescador Alina Sangali ayer. Esta después el más de 16 horas que sila talina la mar. El mga viuda del mga biktima de masacre y caballura especialmente puede personalmente mira el hermosura del di mga padre del pamilya que mayoría quebrao mga cara na tupada del mga bala. Estos mga biktima yaan dari cubrir el personal del Coast Guard PNP Marines 5 kilometros desde el lugar del sea-jacking na lamar del Islas del Siromon na barrio del Dita. Na mga retrato que obtiene el news team, ya puede pasaka el actual retrieval operation ya kundi el Philippine Coast Guard con el tasumihulbot del mga biktima. Na diferentes mga anggulo del retrato, puede mira que hindi mas bueno el kose pasa con el mga biktima. Kanila puede conoce como kada Edwin Cañete, Tawi Castro Gaviola, Rodolfo Sevilla, Salmia Calapas, Hernani Bagalanon, Richard Bagalanon, Ariel Anwar, y si Jadi Calatas. Mientras tanto, ya decide el news team numaselang anay nombra con el mga survivors ken alegalmente yalarga el mga suspechao por causa con el di la personal seguridad. Cuando llega na Sangali el mga survivors, sila ya relata el di la pasada si porque kanila larga el mga arma persona. Utana siya kinsa Muslim asa mano. Anak mi sa mano man katong tigulang uban namo asa po siya mano. Ayun siya isa-isang Muslim una tong tagiay pabasya ng Fatiha. Okay. Kadua ako pabasya Fatiha. Katolik pabasya Fatiha ani tung pa man namo sa nakaputi. Ngunyan katong tigulang kay mayo alsa man siya mano ipabasya siya Fatiha ingon siya dili ko kabalo kay Bisaya ko. Siya binuangan kami nimo ibunalan siya din katong buli sa alma si anak pa diri. Siya diha mo tanan mga Muslim diri tanan. Ana manhiktan na. Pagigot ana ingon man ng kwan mga Muslim kani sila apit pa ni madala dito ingon ako badyaw man wala man kabalo unsa man ngita lang man kinabuhi na kuyog na sila maglawod para mabuhi lang. Siya diha sa inyo ningon siya lay ambak na mo bahala na mo diha ambak na mo kung ako patay tani layo na lang yun. Ambak namin dala na ko banyera kani sila mga ice case na langoy mi dapig kusog pasulog. Dili ra layo murag tali sa ila among bangka. Diri nami kadungog nami pusil tingog. Ana, man katong tagya sa bangka, mga tabang sa mga tabang. Kung ako ay ka magsingit baskin masundan na sa tuwa patayon tagya pun diri sa laod. Di makita atong kuan lawas kay nata sa laod. Nakato sila makita to na to sa bangka. Naman balik daw sila sa bangka katong bantay bangka. Naman katong isa ka na mo wala to na igo kay nangambak dayon siya daw. Manipusil siya anak sa ilalom. Dito na nagsalom lang siya dito sa ilalom. Unya na daw pag-awa na kung nagkuhan sa mo na pag-awas niya. Emphasize kita, that is the individual reaction or perception akil-dakil mga perpetrator. Takreyo, hindi siya amo el whole sentiments and feelings of either Muslim or Christians. Por eso amo kal kita tabla na no pwede kita ablaan sina kani sucede. That is the judgment and call del mga perpetrator. Iase sila dakil klase, but that is not the entire perception del even Muslim or Christians, no. Tali lang siyempre kita, tanayudahan siyempre kita para resolve kun ese krimen. Por causa asigun con este incidente, yari itiraan el gobierno lokal para no anay mandaan da mga turista ali parte na 11 islands kita precura ase como tourism spot el gobierno lokal. Melmar, amukan Nickel, information from the city tourism. So tan bawal ko na mga beach goers and other visitors to visit the 11 islands. Kahit tan prevent gani ko nestos since tan build up pa sila ko na mga measures ko sa pagdidale security ko nestos mga kahit tan promote pa kita ko neste islands. I-extende asugul ayuda al gobyerno lokal con el mga familia del biktima y survivors. Personalmente, anda asisti al alcalde klima ko con el mga biktima y familia después dale su palabra na the state of the city address ayer aga na konseho lokal. Albert Luna, Dateline Zamboanga.